shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka shamba letu ni ikiganiro kigamije guhijaba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antukana inanisaidia sana juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba tanke niko najitupa mie peke. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka shamba letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka shamba letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mupaka shamba letu mugikurikira kuri radio y'abaturage ya Huye kuwa gatanu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, kuwa gatandatu kuri radio y'abaturage ya Rubavu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, no kuwa mbere kuri radio y'abaturage ya Rusizi n'ubundi ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba. Mushobora kandi kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 8999 cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radio y'abaturage ya Rubavu, radio y'abaturage ya Huye ndetse na radio y'abaturage ya Rusizi. Mupaka shamba letu. Turakusuje ho kuri iki kiganiro Mupaka shamba letu. Tugwaye ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Tugiye kuganira ku buryo umushinga Mupaka shamba letu wafashije abagore kubaka ubushobozi bw'ubukungu kugira ngo babashe guteza imbere ubucuruzi bwabo bwambukiranya imipaka. Muri iki kiganiro murumva uburyo abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bagannye ikigo cy'imari iciriritse RIM maze babasha kubona inguzanyo yatumye bongera ubucuruzi bwabo. Murumva kandi iyo nguzanyo yabafashije. Muri kumwe na Solange ya none. Ikaze nanone mu kiganiro Mupaka shamba letu. Mu gutangira iki kiganiro tugiye guha ijambo Mukamana Beata, uyu akaba ashinzwe gukurikirana ibikorwa by'umushinga Mupaka shamba letu mu kigo cy'imari iciriritse RIM. Arasobanura uburyo yafasha abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka biganjemo abagore mu bikorwa byabo bitandukanye hagamijwe kongera ubushobozi bwabo bw'ubukungu. Abagore rero uburyo tubafashamo, mbere na mbere tubabumbira mu matsinda, hanyuma tukabaha inyigisho zijyanye na finance, akaba ari inyigisho zibafasha kumenya uburyo bwo kuzigama no gusaba inguzanyo ndetse no kuyikoresha. Noneho rero izo serivisi mubaha, ayo mahugurwa mubaha, mubona abafasha gute mu kazi kabo ka buri munsi ko kwambukiranya imipaka? Ni abacuruzi usanga bafite ishoro gito bacuruza nk'imboga, mbese badafite ibishoro binini. Mbere na mbere tubigisha uburyo bwo kwizigama, kuko mu busanzwe abantu benshi babazi ko kwizigama ari uko wasaguye. Ubwo rero tubigisha ko mu by'ukuri kwizigama atari uko uba wagize byinshi usagura, ahubwo aba ari ukwigomwa. Mubasobanura ko babigenza bate kugira ngo bizigame mu gishoro gito baba bafite mu kanyungu gato babona. Ubundi inyigisho za education financière mu busanzwe ni inyigisho dukora ku matsinda yose y'abantu baba bategura gufata inguzanyo muri RIM. Ni inyigisho zica mu biganiro. Tugira ibiganiro bigabanyije muri séance 8. Ubwo rero muri izo séance twibanda cyane ku bijyanye no kwizigama ndetse n'uburyo bwo gukoresha inguzanyo. Icya mbere mu bijyanye no kwizigama, iyo tuganira nabo tubabwira ko kwizigama atari uko uba ufite byinshi wasagura, ahubwo ko ari gahunda, ko ari discipline wowe wiha, ukavuga uti byanze bikunze umutahe nabonye mu gihe runaka nzajya mfataho wenda ijanisha ry'10% cyangwa 20 ntizigame. Ayo mafaranga rero bizigama niyo abafasha kugera ku mari mu by'ukuri.
kuko iyo tujya gutanga inguzanyo dusaba ko hari ijanisha runaka usaba inguzanyo aba yarizigamye mu kigo cy'imari cyacu kugira ngo duhereho tumuha inguzanyo. Uretse ibyo rero tubigisha n'uburyo bwo kuzuza ibitabo by'icungamutungo bakoresha mu matsinda yabo, n'uburyo babikurikirana umunsi ku munsi bitewe na gahunda baba barihaye yo guhura, haba rimwe mu cyumweru, haba kabiri mu kwezi, bakamenya uburyo buzuza ubwizigame bwa buri muntu, ndetse n'igihe cyo gufata inguzanyo cyagera bakamenya inguzanyo buri muntu yafashe uko azayishyura ku ishyingu ndetse n'inyungu azongera. mukomeje gukurikira ikiganiro Mpaka Shamba Letu. Nyuma yo kumva ibikorwa bitandukanye ikigo cy'imari iciriritse RIM gifashamo abagore ndetse n'abandi bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, reka twumve noneho icyo inguzanyo bafata, amahugurwa babona yabafashije mu kunoza ubucuruzi bwabo. Ijambo turariha aka kanya abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku mupaka w'Akanyaruho, aho ni mu karere ka Nyaruguru. Ikintu twungutse nuko twebwe ubwacu twaritinyaga, ariko twabonye ko natwe dushoboye, turatinyuka twaka inguzanyo turakora. Gahunda abadukore nyine batwigishije kwitinyuka ukaka inguzanyo ugakora, kumva ko nyine nawe ushoboye. Mu gihe mbere nyine umuntu yaritinyaga akumva ko anatse inguzanyo atabona azayishyura. Kenshi na kenshi ntabwo twakoraga, twumvaga ko nidutangira ubucuruzi tuzahomba. Ariko Mpaka Shamba Letu yatwigishije gutinyuka tukaza tukabizana mu gihugu cyacu. Ikintu twungutse muri gahunda y'abadukukore, twaratinyutse twumva ko natwe dushoboye. Ubu ngubu natwe twiteza imbere, urakora ukishyura inguzanyo, ukizigama mu itsinda, wagira akabazo ukagakemura, kandi no guhaha ugahaha n'ikayi y'umwana ukayigura. Twebwe bundi twabanjije kujya dukoresha amafaranga twakuraga mu matsinda yacu, noneho tuza kugeraho nyine tugana ibigo by'ishoramari bakakuguriza amafaranga, bityo ukongera umushinga wawe ubwaguke ugacuruza bikagenda neza. Nta ngorane twahuraga nazo iyo amafaranga wabaga wamaze kuyabona. Hari n'ukuntu wageraga ikibazo amafaranga ugacuruza, noneho ukabona n'umutahe ni mutoya bitewe n'uburyo ubona abandi bari gukora, ukumva wanacitse intege, amafaranga ukaba wanayarya cyane. Watubwiye ko nta bushobozi na buke bubaho, ubushobozi ufite bwose wakora ukiteza imbere. Urebye gahunda y'abadukukore yaradufashije, kuko umuntu aragenda akaguza amafaranga akagenda agakora akunguka. Mbere utarasobanukirwa wasangaga umuntu anakoresha n'udufaranga duke cyane, usanga nta nyungu igaragara umuntu arimo arabona. Ariko banki itanga inguzanyo, batugurije amafaranga, umuntu arakora akunguka, ko baba batugurije amafaranga kandi atunguka n'amafaranga menshi. Ikiganiro ni Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Tuve i Nyaruguru tugane mu karere ka Rubavu. Abo twaganiriye bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka biganjemo abagore, nabo baremeza ko umushinga Mpaka Shamba Letu binyuze mu bikorwa bitandukanye bafashwamo n'ikigo cy'imari iciriritse RIM wabafashije kwiteza imbere no guteza imbere ubucuruzi bwabo. Nitwa Wishema Charlotte. Mbere nge ndiheraho, nari wa mugore ujya gufata amafaranga mu kimina cya Mpaka Shamba Letu. Nago nabaga mu itsinda, nta tsinda nagiraga. Amafaranga nakoreraga yose nayapfishaga ubusa. 2020 Mpaka Shamba Letu nibwo yadufashe chapitre ya mbere. Imaze kudufata, nari mfite umwana watsinze mbura amafaranga yo kumwishyurira. Naraje mu itsinda rya Mpaka Shamba Letu, barambwira ngo tugiye kuguha amafaranga 200,000 ugende umwana ajye ku ishuri. Ubwo ya mafaranga narayafashe. Maze kuyafata ndavuga nti ese aya mafaranga nzayakuraho mu buryo bwo kuyishyura. Narabadutse ndakora, nkura amaboko mu mufuka, umwana wanjye aragenda ajya ku ishuri, ibyangombwa byose ndabimugurira, ndakora, amafaranga ndayishyura, na n'isaha uwo mwana ageze universite mu mwaka wa 2.
badukukore niko kamaro yangiriye, ukizigama ukarya amafaranga make ugereranyije n'ayo winjiza kugira ngo ubashe kwishyura amafaranga y'abandi, ubashe kwishyurira abana ku ishuri. Abana banjye bize mbikesha Mupaka Shambaretu. Ni ikiganiro Mupaka Shambaretu. Tuvuye Rubavu tugannye noneho mu karere ka Rusizi. Aha naho abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka twaganiriye bemeza ko nyuma y'amahugurwa ndetse n'inguzanyo bahawe na RIM ubu hari byinshi byahindutse mu bucuruzi bwabo ndetse no mu ngo zabo. Icyo twungutse muri badugukore Mupaka Shambaretu ikimara kuza yagerageje uburyo kiduhuriza hamwe turi nk'amatsinda, dukora amatsinda yo kwizigama no kugurizanya. Noneho ya matsinda yo kwizigama no kugurizanya bakanguza nk'urugero nkanjye twakoze itsinda banguza 50,000, nongera ku gishoro nari mfite ndagenda ndajya kurangura ndakora, nungutse akanyungu mbonye nzana itiyo ry'amazi mu rugo nta tiyo nagiraga. Ubu ngubu ngewe nishirira abana banjye mituweli ku gihe, nigisha umunyeshuri, nungukaga 10,000 ngabazi ngo ndabirye byose birangire ejo nzabona ndi. Ariko umuzingo nimba nungutse 10 ndarya 5 ibindi 5 nyo kubyizigama. Nicyo Mupaka Shambaretu yadukoreye. Tugendeye kuri badukukore baduhuje n'ibigo by'imari baratuguriza bituma twagura ibishoro byacu. Nk'ubu nahereye ku gishoro cy'15,000 ariko ubu ngubu ngeze ku gishoro kuko nashora nk'ibihumbi 100. Byaduhuguye kenshi mu bintu bitandukanye birimo kumenya icungamutungo, tukamenya gukorera hamwe. Ikindi twariho turi abacuruzi bitinya, turi abacuruzi baciriritse bato kandi babakene. Aho duhuye na Mupaka Shambaretu yatuyoboye muri RIM dufatamo inguzanyo. Ubu ngubu ku rugero ngewe najyaga ku muturage nkamubwira ati 10,000 ndakuza kuguhereza 10,500 nimugoroba. Akayampa ya 500 nkayamuzanira nayabura, ubwo ngashaka mu byo mfite nkaba nabiteza byenda kugira ya mafaranga nyabone. Byaje kurangira tuyobotse RIM tuguza amafaranga, y'amafaranga naherezaga umuturage nkayizigama. Ndashimira Mupaka Shambaretu kuko ifite byinshi yatugejejeho. Ni ikiganiro Mupaka Shambaretu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Ikiganiro cy'uyu munsi naha tugisoreje. Turabashimira mwese abagikurikiye. Twarebeye hamwe uko umushinga Mupaka Shambaretu wafashije abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kongera ubushobozi mu rwego rw'ubukungu. Ndashimira cyane Christine Ndacyayisenga, Jasmine Duhirwe na Jean Uwamahoro bamfashije gutegura iki kiganiro. Nge na Solange ya none naho ubutaha. Mupaka Shambaretu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka Shambaretu ni ikiganiro kigamije guhijaba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antukena inanisaidia sana juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba taki niko najitupa mie peke. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka Shambaretu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International ARAT binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka Shambaretu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mupaka Shambaretu mugikurikira kuri radio y'abaturage ya Huye kuwa 5 ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, kuwa 6 kuri radio y'abaturage ya Rubavu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, no kuwa 2 kuri radio y'abaturage ya Rusizi n'ubundi ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba. Mushobora kandi kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 8999 cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radio y'abaturage ya Rubavu, radio y'abaturage ya Huye ndetse na radio y'abaturage ya Rusizi. Mupaka Shambaretu.